ngā moe e toi ana ki te pakanga nui o te wā. Heoi, e tau pai haere te kapa kiwi, me tā rātou whakaharatau I tēnei ata. It's been real good weather since we've set foot in Christchurch, so yeah, I'll say it was turning it on, and it was nice to have a little bit of a change up today. E tū ana te rauna tuarua o te Pacific Championships ki o tautahi. Te kāinga I tipu ai e kai tākoro no te kapa kiwi, a Jordan Riki rau ko Jermaine Isako. E rongo ana te tima I ngā haipapa nui atu I te tākoro ki te kapa kangaru. It's good to be in some of the boys' hometowns and being able to experience some of the stuff that they've experienced. We were just at gym, and I think Jordan Ricky was just talking about how we used to go on the slide that was just outside the gym. So it's a pretty hard case that, you know, we're walking through the streets where some of the boys grew up. Probably the energy we bring, but I think a big part of it is the connection within the group. I think once you build that, and then it just makes it a little bit more intent in everything you do. You don't want to let your mate down, your brother down. Ko rimatau e noho tahanga nei te kapa kiwi, mai te mata o te whenua o Waitaha. A ko rua te kaumārima tau e pērā ana mō te kapa kiwi ferns. I tēnei wā, kei te prakatihi te kapa keimuri I ahau, ārā ko pau katoa ngā tikiti mō ngā kēmu e rua, ka tū ki te taiwhanga o Polo Projects hei tēnei rā tapu, ārā e rongo ana e nei kai tākoro puta noa I ngā kapa e whā I te hīkaka, kia taitai mai ngā kai tautoko puta noa I te motu ki te kēmu. It's such an unreal experience, eh? We went to the fan day yesterday as well, and the buzz around Christchurch is crazy. It's the amount of energy and excitement that you can feel around with, especially all the kids. It's pretty surreal, and it's really encouraging. Ko James Fisher Harris no Ngāpuhi tērā, ko hoki mai ki tōna whenua, whai muri mai I tāna terenga Wikitoria ki raro I te kapa Penrith Panthers. E whakapono ana tāna tīma, māna e kawe te tīma ki te karamatamata o Angitu, me tōna tūranga hei kāpene. Obviously, we don't expect anything less from Fish. That's just the way he's been from a young age. Just for an example, like Kobe Bryant's his best player for that mentality, and I think he's got that same thing. Yeah, I think that's what he brings to the team, and when he does that, like, he's our captain for a reason, and he's got that mentality. Hei te 5 miniti pahi te ono karaka o te pōtapu, ka kōkiri te pakanga I wainga I te kapa kiwi me te kapa kangaru. Shakayla Andrews Alapaki, Tahu News. Ko te reo, te take.